Hello mga kadi, welcome sa Dins Kitchen Diaries. Karon magluto to og assorted bread. Butangan nato siya og 1 can nga evap. Equivalent na siya og 2 cups nga 2 cups. Nya butangan nato og 1 tablespoon nga sugar, 1 and 1/2 tablespoon nga yes. Dili no ha yes gid siya. Nya ato ni siyang patubuon og 10 minutes. Nya ang ato ang harina 6 cups na siya bread flour. Nya 1 teaspoon nga asin. Nya isagol na to nato atong gipatubo nga kuan mixture. Then butangan nato og 1/2 cup nga sugar. Sagol. Nya 2 ka itlog. Sagolon. Nya butangan gi-additional na ko og 1 tablespoon nga tubig kay medyo giugahan ko. Then ibutang na to ang 1/2 cup nga butter. Basahon. Nya grisa na to ni og butter kay diri na to ilamba ibunal. Na gris la bunal. Yan na siya. Tinagan. Nya dire grisan sa ni nato para dire nato ibalhin. Ato sa ni siyang patubuon. Patubuon nato siya 1 to 3 hours. Nya wa jud ko kaabot og 3 hours amo na gyud gikuan kay ganahan mo snack wala pa ko paluto. Grisa og butter nga diha na butang. Putol-putulon. Nya himo na tog pinapaston. Ani on ra. Nya kung gusto gyud mo maka-sure mo nga pareha sila timbang, gabitan nimo og kuan kiluhan with scale. Nya mao na ni siya. Nya maghimo sa tag pinatuyok-tuyok ani. Di jud kay kumasara ning pana kay sa panahon nga nagkantin mi wa jud ko ka-focus ana ko andra mga sudan. Ninda mig sudan. Nya cake da sa order gabay pero mga simple ra nga kuan. Kon sa cake. Ano ni siya palamanan nato og chocolate spread. Ani inginon na ibutang nato stray nya kani siya palaparon sa nato. Nya butangan nato og cinnamon powder spread dagon. Nya butangan lain nato og brown sugar. Ana lang. Nya lukoton murag banig lang. Irolyo. Ana. Di ni mo ni matarong og sira mambuka jud ni. Slice on. Na kanila insad ni ana lang platon lang na to pangaman lukot-lukoton hangtod mahuman nya gislaysan ako gamay gibatangan ako og chocolate spread. Mao na ni lutuon na nato 25 minutes. Nyawa na ni luto ng atong assorted bread tinapay pan nya iandam na inyong pares pantulak nya diri lang tataman hangtod sunod higayon diri lang gihapon sa Dins Kitchen Diaries. Dagang salamat.